Dobrodošli na kanal Okusi prirode. U današnjem videu govorit ćemo o sadnji tikvica na otvorenom, kao i uvijek bit će tu i korisnih savjeta što se tiče samog uzgoja. Tikvice možemo uzgojiti na dva načina, bilo da sijemo sjeme direktno u zemlju ili da uzgojimo sadnice u rasadu pa ih onda posadimo na otvorenom. Sijanje sjemena tikvica na otvorenom obavlja se uglavnom krajem aprila i početkom maja, i to na način da se na unaprijed pripremljenoj zemlji kopaju kućice u razmaku od 50 cm do 1 metra, zavisno od sorte, a zatim se u kućice stavlja stajsko đubrivo i u đubrivo se ubace po 2-3 sjemenke tikvice i onda se rukom zatrpa kućica. Drugi način uzgoja tikvica je proizvodnja sadnica, odnosno sijanje sjemena u posude, kao što to možete vidjeti u videu, koje se zatim trebaju držati u toploj i osunčanoj prostoriji nekih 20 do 30 dana do vremena sadnje. Sadnice uzgojene na ovaj način se mogu usaditi na otvoreno već početkom aprila u toplijim krajevima, dok se u kontinentalnim mogu usaditi od kraja aprila do polovine maja. Ovaj način sadnje tikvica osigurava nam i raniju berbu. Prilikom sadnje posebno treba obratiti pažnju da se ne ošteti korijen jer su tikvice na to veoma osjetljive. Sadimo ih na razmak od 50 cm, a također potrebno im je osigurati i osunčana mjesta. Postoji još jedan način sadnje, a to je sadnja na gredice na koje se uspostavi sistem zalijevanja kap po kap, pa se gredice pokriju folijom i onda se sade tikvice. I ovaj način ima dosta prednosti, ali isto tako dosta pogodniji za industrijsku proizvodnju, odnosno proizvodnju na veliko. Nije ih preporučljivo saditi uzastopno na istom mjestu kao ni blizu drugih tikvenjača. Tikvicama je potrebno dosta vode, pogotovo u sušnim razdobljima, međutim zalijevanje ne treba biti često. Nemojte ih zalijevati po listovima kao ni hladnom vodom, jer višak vlage dovodi do pojave bolesti, a od hladne vode i mogu opasti cvjetovi. Što se tiče sorti tikvica, postoje srednje rane i kasne sorte. Možemo posijati svaku od ove tri istovremeno, ili ako imamo sjeme samo od jedne sorte, onda ga možemo sijati u etapama svakih 10 do 15 dana i na taj način osiguravamo da imamo berbu kroz cijelu sezonu. Branje treba biti redovno jer na taj način ih potičemo da formiraju nove cvjetove i još plodova, a ako ih ostavimo da prerastu, mogu izgubiti ukus. Tikvice brzo rastu i za berbu su spremne već za manje od 2 mjeseca od sijanja i jedna biljka u toku sezone može dati od 10 do 20 plodova. Pretplatite se na kanal Okusi prirode, a do sljedećeg videa lijep pozdrav!